Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Hepe Salvador ken P.O. Juan Mendez. Nakla tinaut-udi. Gapu iti sinaludsud ken kuana ti Hepe. Maipapan iti no kasano ti kinapudno na iti serbisyo. Saan anak kasaw adagos ni P.O. Juan Mendez. Gapu ta di na ninamnama ti kasta asaludsod ti Hepe. Iti Sabalia Bangir. Inawagan ni Mr. Wong ni Don Leon, ngem nabainan laing ti inchik iti jarti Don anak isarita ken kuana. Kabayatan na, inkagumaan manan ni Mayorat Chona a kinasarita ni Don Leon. Ita gagayem, dengen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Mabalin ka di, Leon. Ikan nakitigundaway kung agpalawagkan ka. Anya pala ko matilaw-lawag mo. Ti kunamkit di. Kaya't mula nga depensaan ti panang lukom kanyak, Chona. Diyos ko, apay nga minadinak kaya't adenggan. Mabalin ka di, Chona. Di ka agsangit-sangit iti sangok. Saan ang maagasan dagiti luam tinakaro a sakit tinakam a marikiriknak? Napayag ka palawan alilukonak. Ita, kaya't mo ang maawatan ka! Ala, no dinak maawatan, adakan kadaitan. No dinak mapakauan, adakan kadaitan. Ngampang nga asim, tasaan mo ko mga ibagbaga ni Monica. Anya kumaga po adyak ibaga. Rumbeng lama amuan na. Tapno din na kontra enday chay nga ampon. Pangasim yun. Amang ano pumanaw ni Monica no maamuan na ti agpaiso. Di na saysayat na pumanaw! Diyak ka sa pulan ti sukir dito'y pagtagak, Chona. Isungawan ti bibiyang ko no bilang ta pumanaw. Makaamon iti bagina. Tawan ti bibiyang ko kinkwana. Pangasim yun. Saan ko ma? Pangasim. Nagparintumang ka iti sagok. Chona. No kasapulan, Leon. Agpagpagkasyakan ka. Saan mo nga ipagpakaam mo ka ni Monica? Diyak mo no niya ti aramid at no bilang pumanaw ni Monica no maamuan na ti kinapudno. Pangaasim, Leon. Maasi ka kuma. Sigurado ang maragsakan kay ti dayti adamak, boss. Ada na ita, Maximo? Adda ni Jay Mansion ni Don Leon. Nakasublain. Namo nyo ka din o nagkapuan na? Saan nga mo di tao tayo nagpalpaliw, boss? Basta tinyawag na lang kat adda ni Don Leon ni Jay Mansion na. Poli yata! Boss. Naskan mamuan tayo no nagkapuan na. Tapno masakbayan tayo no anya plan-planuan na alamidan. Sige, boss. Wah! Yawag ko nga munda no sa dino tinagkapuan ni Don Leon. Kanuan niya tinaramid na. Nakaskas daaw. Saan ka di, Yaya Ising? Ti anya, Monica. Sang-sang patla ang dapapakan mang bugi. Ngampimanaw damatla dakos. Amangan no adda pa iti di nanalpas nga asikasun na. Iso apimanaw mutlaang ni papam. Sa bali di agparparik na kanyak, Yaya Ising. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Inakasarita ni Mama. Amang ano nagapadamanan. Katno anya ti inaramid nan kan ni Mama. Itayak pa'y lang adda dito eh. Ngam awan pa'y lati uray anya anangag ko. Manipod kan ka, Simon. Narding. Di mo kadi kayat tikadda? Kagura na kadi? Wano anya? Mabaling ka di.
Saan ka kumangag panunot itinuan niya ladita? Simon, adda ka di parikot. Kuha, awan natin. Awan ang yaman na dito yapang panunutak. Patsa ka mapunas tungod lang dito eh. Anya nga minday ta. Narding, pangasim ta di mon pilitin nga amuan. Personal dito eh. Ketjak mabalin nga ibagakan ka. Sapay la ko matamawatan, Narding. O sige. Saan ka pilitan, Simon? Ngam no bilang lang takasapulam tigayam ang nakasagana adumngag. Itinuan niya man dayta. Laglagi pam. Addak lang ditoy. Di ka makapaglibak kanyak, mama. Nakadkadlaw itilangam anak sang sangit ka. Monica, iha. Awan anyaman na daytoy. Ibagam kanyak ti agpaiso, mama. Kinabil na kakadi ni papa. Ha? Pangaasi, mama. Ibagam kanyak no kinabil na ka. Saan ko nga itulok akabilan na ka ni papa? Saan anain kalintagan dayta? Saan, iha? Saan nakakinabil ni papam? Apay nga rod anak sang sangit ka. Itian niya aga po. Imbagak matankan ka, nga adda tinapatag abanag asaan mi anag kinaawatan. Dayta ti makagapo no apay akastuyak ita. Ngam saan nakakinabil ti amaham? Sapay la ko mga rod, takas tangag paiso, mama. Tanudangran na kayo ni papa. Diyak lakit di mapakawan. Sursurutan ito ti tao tayo, dadon leon kan bugi, boss. Nasayat. Kasayatan mamuan tayo no sa dino papapanandon, Leon. Nalaklakamat mamuan tayo, no anyal alamiden na. Pudno dahi ta, boss. Iso binilin ko adi na idasar dengan asurutan. Aging gaamamuan na no sa dino ti pagturungan da. Kamaod dyanan na. Mamuan tayo matlangan no sa dino papapanandon, Leon. Nalaklakas siputan tayo no anyal alamiden na. No anya plan-planuan na. No bilang tamamuan tayo, no anya ti plano ni Don Leon. Anya ti ramiden tayo, boss. Anya pa'y kuma. Unaan tayo, Don Leon. Daklakit ti tulok mamay sanak manan dayjay tao. Amo, masigurado ka data ti sursuruton ti kotse. Ngay tayo pa'y umipipos ka data. Nadlaw mo matgayam dayta. Wana mo. Ngam relax kayo laing. Siyak ti makamu. Jack itolo. Saan, Boge? Siyak ti manggibos iti no asino man ang nakalugan iti sumarsaruno kanata. Amo. Nabayagan adyak na aramat ti paboritok apaltaw. Iso asyak ti manggibos iti awanan bayin. O sige, amo. Mangkita kiti napintas a lugar. Dahil marami diyo. Manyaman ti kayat yung marami din. Nasurutan na kami nga tamat laeng tawanan bayin. Amangan no sa bali at talan ti tinurong na. Ison santay ta. Isong agpaisong. Isagangat ti paltok ko. Atay ito. Pasatagon. Diyak pala nagkupas. Ngam nas kanyang sigurado ha. Asit kak, tapno sigurado ang mapatay ko tawan ang bayin. Sa anak amamatikan ni mama, Padre Simon. Anya ti kayat mo asawan, Monica. Anya ti kunam asan mo apat dyan ka ni mamam. Ti kunana asaan a pinasakitan ni papa. Ha? Kinabil na kun itinaminsan ni papa. Katamok. Kinabil namat ni mama. Iso akas dyan na laos ti panagsangit ni mama. Ngam saan akayat nga aklo na ni mama. Kaluban na latta ni papa. Di na kayat nga ibaga kanyak ti agpaiso. Monica,
Amangan magpaisumot asaan na kinabil ni papam ni mamam. Ha? Nakitam ka di nga adda gapuanan ti kabil ka ni mamam. Adda ka dilimitam iti rupa na. Wano iti takyag na. A posible agapuanan ti pan nakakabil na. Ha? Awan, padre. Oh, makitam? Awan ti nakitam a posible a pagilasinan ti pan nakakabil na. Oh. Iso a posible nga rodmat nga agpaiso ti kunana. Asaan adinangran ni papam. Nasulutan nga tao meno sa dino na parandon, Leon. Apaman mamuak no anya plan-plan na. Talakaw na akon. Ni Don Leon. Apay nga tao mau awag. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. Mr. Wong, iti sumaruno amang bilin ka iti mang paliiwan o panggap iti dakis kanya. Siguraduam abay tay batido, tapno saan amay sagma. Anya kayat mo sawan, Don Leon. Di kan agin diti amo, Mr. Wong. Mangibaon ka laing iti mga akop iti bangkay ti buyot mo dito sityo kamagkaan. Asidag iti kaligtaan. Bye, Mr. Wong! Pinutin na salitaan, me. Di ka di binilin Maximo jay inyawag na kanyak. Naskan makasalitak, Maximo. Saan pa'y asimangpet ni Monica, Ma'am Chona? Kunana itay amapanlaeng iji simbaan. Ngam saan pa'y matlaan nagsublay? Ising. Ma'am Chona, adda ka di kinapudno ti atap ni Monica, adang-dangran na ka ni Sir Leon. Maaklon ko ti anyaman nga aramidan kanyak ni Leon. Tijak maaklon. Katno ibag anak ni Monica ti agpaiso. Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Amangan no anya ti aramidan ni Monica no maamuan na ti agpaiso. Amangan no pumanaw. Tijak maaklon dayta, ising. Ay, Ma'am Chona. Iso asapay la kumata saan nga ibaga ni Leon ti agpaiso ka ni Monica. Ne, adda si Mangpet. Amangan no adda ni Monica. Diya kung makontak ti tao tayo mang palpaliw ka ni Don Leon, boss. Anya? Anya nga tanti na pasamakan ko na. Tiyawanan pa in Don Leon. Puno laki din nyawag na kanyak. Anya ti kayat mo asawan, boss? Tinasayat, lumwalta. Kalti nga Maximo. Ada na patag papananta. Maban tayo man din iti safe house, amo. Ngam nagsubli tayo mo dito yung mansyon. Kalpasan ti pa nang ipakniyo, iti nang surot kada tayo. Sigurado nga bin, nga adamat iwayat ni Mr. Wong Pogi. Iso nga orejak pala kumakayatag na dito mansyon. Kapilitan arag sublita. Amo, itay pailang nga kumit kita dito ni Mayora. Ang mga no agatap, kaputa saan yung mat niya minakasarsarita. Agatap aging gaiti kayat na. Awan ti bibiyang kopogi. Amo. Kasi tinakunakon ken ka. Jak pala kayat akasarita ni Chona. Taamangan no anya pa'y timarami ko. Amo. Ti kotse ni Monica ti dimteng. Si Mangpeten ti ampon. Boss, talaga na tayon ti binilin tayo. At dahi tapay lang ti bangkay na. At dahi ti unag tinaidumpar ako tiyan na. Ti ayop, Don Leon. Talaga tuso. Kasayatan siguro na i-report tayo dati, boss. Tapno kang magandang iti pulis ni Don Leon. Saan? No alamidan ta dayta. Sigurado agbalatag kanya kamin. Lalangit din. Kasayata no maulaman ti kotse, kalaman bangkay. Tapnawanan ni ebidensya mahala na kiti polis.
Ulama mon kotse na idong pal, Maximo. Itay pa'y lasimang petak akit kita anak ni Papa, Mama. Panggap nak siguro asitaran. Gaputari muarak manan. Kat imo na pa'y anak kasubli dito yung mansyon, ngam iti siyak. Iha, pangaasim. Mapan kan ija silid mo. Di mo kuman rubruban ti anyaman amarikrik na ni Papamita. Amang ano anya apay ti maramid na. Saan na ka mabutang, Mama? Awan mo tidakas nga inaramid ko? Isa pa nagkunak kat saan arumbang nga agbutang nga kankwana. Iha, siyak kumati denggem. Siyak ti makaamuno anya tinasaya at para kan ka. Iso adumgag ka kumakanyak. Pangaasim. Aguray ka man, Mama. Anya aya ti pagkaskas taam. Apay aya akas laad da kabutang mo. Anya ka di atalaga ti mapaspasamak. Mamuan nga tan ni Monica ti pudno maipapan iti kinatao na. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nagpakaasi ni Mayora Chona ken ni Don Leon. Adi na kumaibagbaga ken ni Monica tinaduktalan na maipapan iti kinatao daytoy. Nagparintumeng pa iti Mayora. Ngem pinanawan laeng daytoy ni Don Leon. Iti Sabalia Bangir. Napanda Mr. Wong ken Maximo iti lugar ang nakapapatayan ti binilin damang surot ken mang paliiw iti Don. Inuram dati lugan ngayan ti bangkay. Tapno masigurado da asaan na makaala iti ebidensya dagiti pulis. Kabayatan na at danadlaw ni Monica ken ni Don Leon isu a kinasarita na ni Mayora Chona. Itagagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Monica, iha, pangaasim. Mapan kan ija silid mo. Di mo kuman rubruban ti anyaman amarikrik na ni Papamita. Amang ano anya pa ti maaramid na. Saan na ka mabutang, Mama? Awan mo tidakas nga inaramid ko. Isa pa nagkunak kat saan arumbang agbutang nga kankwana. Iha, siyak kumati denggem. Siyak ti makaamuno anya tinasaya at para kan ka. Iso adumngag ka kumakanyak. Pangaasim. Aguray ka man, Mama. Anya aya ti pagkaskas taam. Apay aya akas lata kabutang mo. Anya ka di atalaga ti mapaspasamak. Imbagak matenken ka saan ka di. Adda saan mi anag kinaawatan ka ni Papam. Diyak kayat amarubruban no kaungat na ka. Isa pang nga asim kumata denggenak, iha. Alan, pangaasim. Ipangagnak, iti ibagbagak, itaken ka. Ayaw talaka, Don Leon. Torso! Panagkunak. Katadamat lang basol dya tao tayo, boss. Saan nga minanaganat? Sabakay. Akpay so dayta. Tanong kanad. Saan ko man ay sagmak? Isopasol na matlaang. Tilang adat na ita, boss. Sigurado at tagtagibasitan da tayo manen. Sigurado dayta. Panagsaan ko makustuhan. Kaslagal alangugan pa lang dito'y lapayag ko dagiti ang bagana iti mawag. Relax, boss. Saan kayo apailuyos iti awag na kada kayo dayjay adon yon? Sigurado saan kayo makapagpanunot iti nasayat at diskarte nagpailuyos kayo. Opel na kiti polis na sabat tamak si mo. Sinalono titlak ti bombelo. Sigurado na amuandan ti may papanitilugan na nauran, boss. Agturong dalakit di dyan naggapuanta. Agyaman nak Leon, tauray kaskasano. Pinatgamtikid daw ko asaan ko maamaamuan ni Monica ti amin. No saan agmanyag sasaw ita? Saan akayat asawin da ita? Apinatgan kan, Chona. Leon? Ama mo nak,
Awan ti asino man ang makalapad iti anyaman akayat kong aramiden. No ipilit ni mo di kati anyaman adyak kayat nga aramiden na. Iparupak ken kwa na, no anya tipod no akinatao na. Una yun, Leon. Di nakman lakad Awan ti karbengam nga agreklamo iti no anya ti kayat kong aramiden. Laglagi pamasikati nagbasol, Chona. Basol mo amin dagitoy mapaspasama kita. Iso nga awan ti karbagam nga agreklamo, tasika tinanggirugi iti amin. Panagkunagkat na igagara day dyan na pasamak, Simon. Apayan ako ng tikasta, Martin. Gaputada na sarakan dagiti bumbero ang nagkargaan iti gasolina, iti asideg jay na uram alugan. Nalabit ngayong gagarada nga inuram ti lugan, tapno saan na maduktalan no anya talaga tinapasamak. No kasta. Sana talaga disgrasya lang dayjay. Patsa kasaan, uray ti hepe dagiti bumbero. Kastamot lang tinakunana nga atap na, iti nagsarita kami. Anyan. Ay, aking bangkay itinasarakan dayjay. Saan pala na bigbig? Awan pala ang tilid. Iso aday ta ti madama, ama as-asikaso. Saan mat siguro anarigat ikidkid dawon ken katiinam? Saan ka de? Nalakamot la siguro no patgam tikid daw na ken ka. Panagkunak yaya ising, awanin ti lugar ko dito'y mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawaan? Kasla ngamin saan ako nakamang ti pamilya. Igapo ka dagiti mapaspasamak ita. Anya? Ay unay kan balasang ko. Saan ko maatila pampanunutem? Apay ko maakunaem asaan ka akamang ti pamilya? Gapo ta oray ni mama. Paritan nakon nga umasideg kan makisarita kan ni papa. Nalawag met ye ko na ni mamam. Adda ti pagdaldalanan da ita kas agasawa. Iso akasayaatan no baybay am ida amang resort. No anyaman ti parikot da nga agasawa. Ngam kas anak da. Panagkunak katrumbang laang mat ama amwak. No anya ti pagdaldalanan da saan ka di? Idi kasta, makatulong nga kadakwada. Day talaang mat ti kalkalikaguman. Sigurado ka ka din, hindi ka itapanggap mo, boss. Well, Maximo. Basta siguraduam sa nabidot bilinam, ha? Ipagpakaunak lang, boss. Uray saan amabisto dagiti pilinat. Sigurado nga mulata ni Don Leon at datayo ti akin aramid iti amin. Amok dayta. Namnamakon dayta, Maximo. Nga mawanan nyaman na. Timpultan ti ita. May balik nak Don Leon, sanak mabutang kan kuana. Nga ulay at datayo tilitolyo na. Boss, Alamid ang bilin ko. Tayo so pakalagsakak, Maximo. matungpal, boss. Namnaman nyo ang mapasamak ti kayat yun. Asino Jerry Muarboki? Ni Monica amo. Agmay sana laeng. Natangkad at talaga ti ulo na. Aramidan na latati kayat na. Kasla adda ti karbangan na kadagiti sanikwak no masasta. Amo. No jakla pampanunutan ni Chona. Talaga kinumprontar kod ni Monica. Amo. Kaya't ka di asawan na ita. Asan nyo na bakibiyangan ni Monica? Amok nohan niya ti pampanunutan, Pogi. Nyambalagan ka. Ang mga no tumangad kay ti Barsaga, no patuluyem ti anyaman niya gay ay ayam ita iti panunod mo. Di ka di maragsakan, tasan na kanaparitan ti amam arumwar. Sana kas idi. Ako namlan kasla ka balot iti mansyon niya. Sa bali ita, padre. Panagriknak. Kat saan dakon nga ikabkabilangan iti mansyon.
Pagkunaan ko, Mamet, Monica. Paritan nak ni mama ang makisao ka ni papa. Madla ko akas la ilikliklik nak iti maysa banag. Ngamjak matamuno anya. San mat siguro dakas? Noon niya man day taabanag ako nam apangiliklik-liklikan kan kanimamam. Saan ka di, Monica? Padre Simon. Apay nagtulnog kalatan. Amok apara iti pagsayatam. Noon niya man ti pangiliklikan ni Mayora kan ka. Diyak amuno anya ti rumbang aramidag. Matikawak. Iso aditi simbaan tinagkamanga. Ti awanan pain. Talaga na to rin. Anyaman nga tan ti bagana kanya. Anya ti masapul mo, Mr. Wong. Don Leon, saan kayo di aming kuntaway kat sikat palike? Katahanam, saan may saltaw? Naibagbagam ti kastaga po'y tinapasama kiti tao mabinilin mo amang paliw kanya. Ibagbaga kun ka. Saan ka nga agbalin kanya? Para na kita, Don Leon. Anya ti kayat mo asawan? Ulayam lang ano niya solblesakan ka. Bye. Hello! Mr. Wong! Hello! Ti ayop ang Mr. Wong. Nagturedan ang nagsaukan niya kitikas dyan. Siyak pa'y kitin tibot-bot nga na. Ha! Diyak ito lo. Agalwad kanyak da dyan ang Mr. Wong. Ipakita kinkuan ano asino ka talaga dito'y San Bartolome. Jaknam naman da ito'y ayo umay mo dito Monica. Anya ti maipaiko kan ka? Hepe, di mat na ibaga kada kayo iti na minsan. Ano mabalin kat paliiwan niyo kumani papa? Mararamid da ita, Monica. Iso na laang tawan mo ti madlaw jay taok asan ang sayat ngar aramidan ni Don Leon. Sigurado kayo, Hepe. Kasta ti inisyal a report kanyak ti pulis a binilin ko. Ngem di kagdanag, Monica. Maituloy ang mapaliiw ni Papam. Sursurutin na ka din ni Papa iti amin na papanan na. Ladingit ang ibaga. Asaan na maaramid ti pulis ko ti kasta. Gapot damit nagiti gundaway a kasapulan mi ti serbisyo na. No adda misyon. Sabagay, maawatak day ta, Hepe. Ngam sapay la kumata at damat la ti maduktalan nyo. Maipapan kan ni Papa. Ma'am Chona, saan ang makaignan ni Sir Leon? Kaslada pa kaburiburan na. Madanaganak, ising. Ang mga nakalaat nga iparupa na ka ni Monica ti kinapudno. Ma'am, apay no si Kanti mangibaga kenkwan iti amin. Unaamon ni Sir. Diyak ka baalan, ising. Maamakak iti mabalin nga aramidan ni Monica no maamuan na nga isukat ampun lagayam. Ma'am Chona. Iso ang mariribukan akmat. Diyak amuno niya tirumbang nga aramidak. Nang runa no mariknak asaan ang magustuhan ni Monica ti kanayon nga ibagak kenkwana. Aliklikan na pailaeng ni Leon. Apay akas na tilangan, Simon. Adda ka di parikot mo? Awan, Narding. Jakla malipatan tinako na ni Monica. May papan iti parikot na iti pamilya na ita. Simon? Mariknak ti marikrik na ni Monica. Iso ama-amakak iti mabalin nga aramidin na nubilang. Taan niya, Simon. Apay adi mo kayat nga ituloy ti kayat mga ibaga. Amumot siguro na niya ti kayat ko asawen. Saan ka di? Sa bagay. Alangarad, diya ko nagbayag. Naskan na makasaritak dagiti kakadwak. Para kadagiti daduma pa'y abanag anaskan nga asikason mi.
Nabayag kan sa, Monica. Pasensya kayon, Mama. Diya ko napupuutan ti oras bayat ti kaaddak iti simbaan. Iha, Ngam saan kayo nga agdanag, Mama? Awan ti dakas nga inaramid ko. Iha, saan ko nga ibagbaga nga adda ti madingar aramidem? Diyak la kayat nga agsubang kayo manen kan ipapam. Ang mga numarubruban ti anyaman amarikrik na ita. Mama, Diyak kayat nga adda nga agaburido ti amam, iha. di kay agdanag, Mama. Agtong palak kada kayo. Ngam no adda ti madlaw ko asaan anasayat. Ladingitak. Ngam talaga akong prontarek latta ni Papa. Anya? Monica, dayta ti saan mo nga aramidan? Saan mo akomprontaran jay amam? Nga uray anya ti mapaspasamak? Nangag ko ti panagsarsarita yo kini Monica itay. Sakbay asumipngat. Leon, Husto tar aramidam. Bilinam ni Monica alumiklik kanyak. Bilinam. Adina konkontraan. Tadyak agdwa-dwa amang pabain kan kuana. anya? Maaramid mo ka di dayta iti anak mo, Leon? Saan ko nga anak ni Monica? Saan ta nga anak? At daigam ko apamanagnag. Leon, Saan laing nganyag bidot? Tasiguraduag amabainan. Numamuan na tagpaiso. Nga isukat may salaing... Anya dagijay apo to! Anya ti mapasamak kadagiti agindag iti mansyon dagiti rugante. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.